Oriya TV West osibire kurungi n'ubuhoro nakwakira omurundo gundi ahashweka eki ekyareba hindukire esabite hwire tukaba turi aha umwanya no gwenyine ogwarwo buyenje omuka ya Dr. Reverend Charles Mukundane ogu kuna kugambira ho kache byafayo bye ni Dr. webitabo ni PRO wa Bishop Stewart University ni lecturer aha university niyemwe no muntu omwahuro okozire emirimo yo arhanga mirunji akashuganisa amaka katebe kanisa abantu eminyeta kagita mu vibe so ebyafayo bye nibingi kandi esabite yahwire tukatumwina aha hine byatugambire kunkatira hendire mwena hiya komiri niho turatandikire rizo ndibet komujuni nakushemerwa atera academic register wa must ambuza mweja akatanka kushoma kunkaiza ya dropping out hati takagaruka kariziminga akatanka akakora kose kaiza nicyetengesha ki ahuri yamujati kwana itenga kugaruka kushoma atandikire ari kutugambe cyabiriho then tumukizaga muze mwa Aisha atandikira ndeba mera yaba serious hatwa serious nkanchakari ampamamanya ampamanya nchakari mpandika mu office kandi computer kaninyenzi ine pandika njitwaraye njisigaho nsigana no mu office ndagiye mu kijya secretary kwabe abere sande bangarukamo ngutwakwe myaka ibiri okumarira kosi yawe niko byaba hatukushabire cyo ntagukayo akuba buri class wakankana jerize na even na koze na proposal research nsigizo kuza collecting data yes hatu mwene ku bampire that opening hata nazina defending a proposal yanje baja provinga nazo mureki areke banchiriza nazo mu data collection okay 2023 na collecting data na handika in fact kandi yo graduating 2024 etubungo graduating angura gese aberneta hate 2024 na ekitabo cyanje na submitting aba historic study examiner cyaturayo cyagire garkira na shanga ku defendinga cyabire late okay ntachi defendinga kandi bakwenda amaze collections nyingi so bachipa na collections na kigariza yo wa supervisor omukuna bindi yaho ije umukumwe umwako guhire umukwa mukaga akwanka kigarize mukwa katano umukwa mukaga umukwa mushanje bantere sumu ngwichi papa tabwe cyawe ushire nabwo cyitebe kanise biri 18 ibiri kwa 8 ibiri 19 ibiri kwa 8 uze gukora defense wargana iwajikora so nargaha ay mwene PhD giye kureba naire yamishe ndizo mpango niguru waza kutsimu toka terransi mazu nembogo ninga nejo nejo jeje hati yes abasigazi aba professor bakantebe kaniso eyiba kweta moka kubanza kunchika bakambuze so ninzika bakampa moka ebiro kanza kutufenige biri 18 kari rwa kabiri bastambiso moka orwa mukaga biri 15 na stamu moka kwifomu university one of the rooms bambuze guzo na urasense zona zagenda nawe yuha masku wamanya bakanyangu ekigari kimwe nashanga ikitabo cyona uri musini kukigarika ntabuzime bantu ebiro binasigaze ku defendinga ninzagarika mwebi rero ngarike mbekwate nze ku defendinga nkargayo nkamaresa ndeyo natagwezigera ebiro nabisigaze kuza ku defendinga iketa kiresa ndeyo konka ebiro no shane bishatu nkamaranta kagwezigeraga urwa mukaga ati nagwezire sande tunagwezire ruko banza nagwezira nkagwezire rwa kabiri narwo mu defense kuka nkarga mupira amasiko karga mupira amasiko ekitema kitera senses ninjaza kasi takikoraje kuka hanga no man hati ndikuza kudefendinga ngo rwa kabiri hati nyanaza kora slide zanje supervisor wanje nyeta tuzo mu office ye
turarana tukora na Dr. Medati turarana tukora umusirayiriza njye atekiyemo atekiyemo nashuma injuka twarga aha cyumura hariya ngarga isha mukaga gwanchiro nayiza nargayo naikaha nashanko wahumuza ho mutana gutashitana ko karabu gutakugezegera saha mushanjo kuzabisha munana ni mukanazo mujo mu yiwareba nataho computer nataho intebe natanka presenting yes ndi nyogo yes nyenka nataha gishaha ni presenting intebe ndebe kunaniza so antakusibizeyo na bwashisha of course ndabyamiri shayi 12 ni mukana nazo mukinabiro naba ninye nabatangire aha mwanya aha mastari so kuna kiriyo cyakahire bankiza kuba ninye nabaza kandi umutuma gwanye kandi porango mbere ninye nabaza kuba nkanta kwena ndewo ndizo na defendinga nabambuze buzo nibimuremigarukamu hati nyungwe ni umutuma ukakwata umukana cyakahire babarinye babanza ebera hangagira area confidence team ahina gihire kunagireho nayemerera na addressing aba professor bako baryaho bazwirebera kuri kebibi na nabandi room yone ijwire packed na presenting waka yanje kamena ngono presenting ngire ndakika 85 na presentinga nka presentingo ndakika 82 nasigaye ndakika 3 yes kuna heze presentinga na rebatera umungara kandi kuna ibintu presentinga mpuranye namani kandi ndeba byone bintu nibyishane flowing aje munonga kuna heze bambuze cyakahire nshangani mbanye mbigarukam bambuza mbigarukam basi kuna heze mukari ngiro ko stame batahondisha okay nabo bambuze bye kunkanye uko nagire kushitama kuriya umutima gura pi Echtabone chitabo obane ejeru kwingana so mwe namuheru to cut the long story short oisho graduating ari beja akuzi bwezo beryo batweta umugaruka hatubahiriza akuba defense ya PhD ni bakwa results izo beryo batweta nyona no wakabi nako yenze kubuzwa batucika kuri yaheru bo bazo mukashenge bacika umudacika nka 20 batweta mugarike nkanye reba my brother babiri bakayiza bastamye umwanya bareta brother umwe bamyango stamar bazugwa rwa mwinesho none ngo stamba kuna rero bantu abasirike nabanye nkate nagwa yes nkate nagwa mwene njabata abasirike batakana usinga negative results nka fainting so ba nashtama kuna bindi aho biza bajangu ebile bashomere ngo nagwe echo ngo rura ndamukundane Charles waika with minor changes nkaguruka wana natere chitenderezo estima nabo chatene hazore nagarikana ati ndakimuri hati nayire bo mushane kindi bangambira bajangu hati ngo no wakufanka hati ngo kuzika ndusoma doctor mukundane Charles atechtemana hijamar of course relief excitement nachi byona mbere tamara so mwenu takusibizeyo ibirago natane bikwezi 10 but graduating shoma nje ndangure ikizaro cyanje ikigure sente nyingi munonga mazum abakushire banjizire ikizaro cyo mutakete cyesete ne sente nyingi munonga kukache leta kuna bine ikizaro mushingi cyanje omukashishike birago natane nakire nakitamu nakire banjizire ndeba nataratamba amarumisho tore ikirize nyereba ndumudeberwamo ndeba ndebe kofire ndibishwaro ndeba how smart it was
ebijwaro ko twire nobo bijwira bahure mujwara byagandura na cece ekijwaro cyo naco nukoko ebijwaro ko twire bijwira kashi wareba nuko konka maya kutuma ntungura yitingisa abeje mu university mugaraka mujwara na nebi ya functions yes ko ka this time kashiri cyanje kabura ne cyanje nchiguze na sente zanje yes niza ngoma nikijwara nibaza kushoma oh my god yes ako bakatkosa practice rehearsal kumura ibintu mutambara kumebe gambe muragambe akubakuza imabara graduate ngero PhD noza wenko misho ga chancellor akize ngufere ya gitaha yawe wenka yes tabakubashomeje jumura kugira ngo baba hari wizi mwe n'abamwe bazibahera kuri mutensi iwe nogendo tambura wenka oyikomisho ga chancellor usimba majwe ngufire yawe gitaha yawe akwa certificate yawe orgaye nayo nkizana certificate yanje. Oh my god. Mazum. How I felt that day. Nyikiriza tumureho natugaruka. Kurukayo mukahumuro tukiri ha program reba hindugire no mugenyi wita ine mbozo nunje mununga okano okataho mwigure dakike. Akwa PhD gikunabe niza kujwana pereze kudefendinga nza Google Scholarship nshanga bine PhD bari bakimusi yona mazuma niwo yereba oryomo mu bacabo. Okay mwenu Doctor reka ibyo gwegese tugira hitwabikomya aboko amashemero ga PhD ni mangu tokagashoboro kahize gakoye twenzire hagira abantu iki bakwegeraho obwo shoma obwo korebe nabiri yo shomesa abana nebindi ogira kuwaye savingira sente zone zo tungo mushara zikahwera mbwegese ninga oyinako yeyinire niwe mbeno bushoma echo mugisha kancete cyo mugishambi tenda tunje scholarships za nkatungeza kubanza unanishoma diploma ya theology kanise compare kandi kunaje kushoma na degree ya theology nayo Emmanuel Church abajungu bakwera bampera ko bampera wowe kandi nsazi yo kasente mpera abana banje mwene hati Betty ati aretse bakwita social capital social capital n'ikindi kikuri munonga kunaje kushoma ubwahure umutaho no mahakari mbanywane banje abahire kwa scholarship abana banje hati mbara modern primary school director wayo akajya ati abana bawe bashatu babishi ubarete nza kubashomesa ukushyahora yirize kushoma nubwo rero wahirize kushoma ninza kubashomesa mpaka beze P7 bambi bari ko musenior utantiruka umushizo gwe yashomesa abana banje owakana umusigazi bakwita shepherd n'umukazi mamwita Eunice akayinde yisomero bambeta Sherona nawe yajatinza kumishomesa ukushyahora yirize P7 nango gutahirize P7 ko yahirize P5 nkaho nahirize namwihayo namuta mbara municipal ukakani shomesa Uganda Bible Institute konka kamushomesa ukurwo mu P1 ukuseye nahirize okushoma kaje kushoma namwihayo so hatogo obwe hatogo kakuyo kushoboza konka kunahirize kushoma kunabirishwa musa nabana kwa bukushoboza na sente zinabine kandi nshoboza nebinabine nangwe mwe binabine kabitunda ku kareta run hati kunahirize kunatangiye kushoma isomo university hatogwe no binabine shoma kandi natanka kugira akasente kayiyongera akasente katanga kurebeka nagura motoka okay natanka kuvuga motoka eji ninge yakaneji ninge yakana no bwerere mkureje yo kureba yes konka navugira motoka zetinse mazuma aruna bine pagere yanja short JCC so eji nkatanka na motoka yeba kweta G touring G touring ni motoka yanje yo kubanza nabanje kuvuga so hata kasente katanka kuiza
nanye natanka kuzombozo kugamba uko nabimanisha n'usomisha Butare University yes unabitaka kuze mutuka ngenda akapyi abinji bija akapyi ezure batera nanye ntera mwe nabo umucucu kwijo mu bahungu n'abana nabo barumu entanuso yawe umucu buri hageto tegereze pyi hizo mweji aine mutuka ati lecture ko ifiti yes ati lecture okutunga lifti niyo mweji utari kamfate yes umweji kwa lifti nangwa ati aba lecture mugenzi wawe kunko mweji umwe kwabire hizo mweji yubuza buzaje ati no nantegereze bano cyane kunka kumbe tino wabire bote toyini wotegereze riyo no kutemba kapolo uriba ngwije kuzumutuka y'umweji byashobora so rangangire mbabazi narunda nakasente nagura motoka okay nagura motoka narunda nakasente mpora naheza abana banje bashoma abuko abana ati nyine ibintu bingi kunka ibintu bingi kadutumbana kuba nyine abana bashomera rino umwe nashoma masters degree abandi bona bashatu bashomera degree mwena umwahure kugira ngo uyu baba family men obutakubuza byeka yawe nimanya biriyo mbuko omutima orahache gukwata mu ngaro nko bwa PhD tugambire Jombo ijwire omukazi wawe nuwoha kandi ukamutungura kunkataka kugira rero kwe nyine nte no kugira ngo nazo noza kuzitugambira ko banzo tugambire je ka tujetegereze rero tubone kumanye ibyo yine na neka yawe omukazi wanje bamwita Scovia ukamutungura mwene umukazi wako mwene betogo yine byingi ngebyo rukiko ate mwene umukazi wanje ubu nabinisoma yari astorina nagambire ko nabinisoma ushomesa umukore juku ngiro mushiki mukunda kuna mukunzire fakto gumushikaga banshomera nabona no primary hati twagiro kuna giro kunazo mu secondary tunamanya yaza nawe tiyamanya nazo kuko twagiye kushomesa kuna bishomesa ubumbu nagumushi nuwe Scovia atari Scovia hati ugumushi aiza ankunda mukunda tumukoreji konko mumureba nkanajundwe akonka mureba natangiye kushoma ushomesa kandi ushomesa unatangiye kushoma ubu najundwe ndikushoma uburuzi hati kumukunda tukumatwaraga no umukoreji umwe konkati ti mukozi sabiyo bushambani rangandinda tinkwata hibererye tinkwajunwa no kwebare kuguma kundinzire kuko mwe akayiza twareme ndanja jose abundi yankunda rebera kibya basigaze nabishi konka nayirinda rangaje tutaka kwatambirwe so kusabe tugira umukoreji tushiraha buriyo matahero wabo hati isumu zikazi takabireho za email zitariho obwe n'icenda nagumamanya hati kandi nyere umukazi wo kushera akabamo akagaba fire kandi nyine tata ndikureba bituru ndikuja kubanye kakabasa hati kunabire mpikiraha ndinda ukwezi kumwe ameza amezana umushyimu hari cye bara njitwara ngita wahaduka kare barwe abura kugigarikamo hati shobora ago mushika yaburaga ko mbara yanjye haba buke yes kwabira ameza gandashata handike ndisho mpandike ndisho natagigarikamo hati ndaba bakabine duka bije bafutera umwenda bakantera kikiroje akankora kuna ndabireho ushaka naduka anyishereka hatunagiye nashasha akari umwana wanje bana beta umugenzi karegeya twatiraganira mwe naje mu bitekerezo mutugenda mukazi atazagire marangi atunabaza kumushata no mushimurungi hatumushirogwe akana azarana na mazara hati mwe ni nari mu mukazi wanje okay hatayijangambira kuko bangambira ogumushika ndamurebereho ndiyo minyeto yakatebe ubuna bintu mukuru w'minyeto gwe okay nkanda murebereho neba mukunda neba inebe shinyanye na ine dimples n'ingenzo nabine nkunda nkeza wezo ine hati mukundira ndeba na ine nafika nungi ukatugumiza muna batkunzo mukoreji nunze wori hatko yangambire atananga mwishika kanungu nabe narebereho ndiro kuti hati ndiyataba musi hatukikayo kwamugireka kumureba ko tike tuganira no mutuma gwagenda ore yabonera yabonera nanubwe
akanyuka buryo namureba ati bimenyeta ko bakayampa bizeho nukurga tukurwa bimenyeto tukakadebe yampa bya namushendekeza nasigo mhando guwitu naturugo wabo nagenda mushendekeriza noreba ekintu kikagawa twasreyo kare okay so mwena umushi kuze kumugane tumandi kandi nyenda umukazi nawe taransibize akabanza yangeragiramo atkake kuka kuna heze namuzingo kakabiri kashatu atikari atiyari watamwece na gacho ihire harwe umukazi yiciriza okay kuyishirize tatarika muri polisi nira nagambira tata ububona tagirante akayasigaze yiteze nkina mpuga ebiyazi abijkurubayo so yampenye neji ati mukunda ariko ndakushera enginye na nyura kwezi tata zara kunagire kutagiye nkazino n'umusigazi mutahi wanje nyuna mugambe kandi very sharp ibyo kuza kubanza kusibya amasho mu kibuga kantabiri ako nkazina gamana nkajya tijagamana tata zara angabe takagire ukuyanja yenteza ko namushugire akabona nje kuza kujuga twazi twagarira yaje tunuza kujuga mukaga kandi nyinji twari nikiriza niza napakasa hafi kandi shimusakanye rero nagurente na ente kuzashikire itata yampire ko nabinza kujuga umuntu yize yagiteme kitega kandi it was the best umukuzuga hari bakweta kabere yo ibakubanza kureba rero izindi zikagikurata niyo yabiriye kubanza nyikiriza tumureho natugaruka kayo mukahumuro tukiri ha program reba hindugire no mugenyi wita ine mbozo nunje mununga mwakikora muta kitega manye twabanza twaragurire ubu nako bunabiriza kutahiza mu kazi bwarenga bwayongera habwente kurwara ameza 3 turagurire nyene twahize nyene yakira kuyakizire naje narete zanje zindi zinaguzirikanya rero twajwe mu kazi mazama twajwe mu kazi mwija mwagitwa ryari kazi twiza 2022 mu kwezi kwa mukaga ibiro mukaga twazo muri senti shaki twagitwa turukuza kushwera ebiro bitano tukuza kushwera kwa twagitwa ibiro mukaga tukashwera ibiro bitano abashwizi mo twitwagireho enkagihebwa mukuru wanje kandi munyana we bakwetande mukaga abudu akatatepa Tipaniyo mwagendire mu kushwera akatatepa nyewe nashita mu miso na tata aba jenzire bakushendekerize bazanyuma ya tipa chikachiro komone bwiro bw'abantu kugenda tipa mbaza kushwera ningo murore ningira konkani mwe niyo capacity inabiri nyine inabiri oka hanantu kuto mchatipa higuro umugore nagwa hasi ko yeteranso kahende ko mukayashoza so nazo mtipa nazo misho na tata abandi bayitira kai inyuma kubahereze bayitera kacucu zare nta umunyana wanje wabira ine motoka kujya ati kandi kweze nari mbashaga ne motoka no yes na nezo kupangisa zikazi zakahanje ninja zikazi taro ninja bundi zikazi ronka capacity yanjye after all inogo watpa motoka yabusha kandi kuza kutwara mwena twene katiyora yapi ha by the way ata taruna rugudo katemuru rugudo mukubona ko natemuru rugudo bagenda ukakara kacheka kwizamu kushikaha akakora baha futarore kitipabura hamwe ho nanjirabo no mufamu ncengendera twagenda natipa yes aza kushira bibidaro bunako bakandi batera ibyendere yes bako endere untokizo nawe kabaze basharendere barete nuti zimwe bataha mutwe ibindi bakubana batumura baju izo nkaza kateniza bakutama hatimo muri aba decoration bagire imyenda y'abakazi bongeramo mu mbaju decoration bakana bakoresha toilet papers na balloons mazam bitu balloons zikazizire tinkujo konka toilet paper ninge papara babishara bakora muri toilet paper so ni zike motoka ina yire mwa muhiro bakagitaho toilet paper
wenga decoration twancenda jya watera akashano wiro so hati tuzayo twakira umukazi rero mukaga biko mukaga wedding shumugara ko mutupa uza muno mugore ninga mutunge moto kandi kunabire okunyabitwa nukundo ne mukago nyungu yani makuru ne mukago munonga ari umushakaga gufamba mweta mbyangire hati mbyangire tindi kumanya ko yamanyire tinchizwa cyagirire ukani nyankane ko mutabu no ko kandi training emyeto munonga haza kana kunde kanisa umuntu gumwe kagena nemyeto twaza kanisa emyeto yanje yayishongwa yaje yasinga hata no shomushiroga kari mu kanisa ija ndeba nkunda okay hata kana kona post na aba telecommunications Uganda Telecom hata kai akamini basi okay akaba kutwara muzawaye zo kuza kwayaringira kukonde amashanyarazi okwe konko misho akusaba umuntu yes nanundi zo konkenyima hatari muntebe yes bakutayo waya na mwina nibyo muri kuzakoze hati kutwara bitugire kugitwa avuga n'ibyo motoka ayijana y'inkai ahabuje aha all saints church mu kanisa bakuzagita kunagiye kushora ku rugo mu kanisa washanga motoka hera shanga motoka kandi itaratupa mukamugireho muta tukatugireho mukatambuze kije kataturuye tupabigambiwe kataturuye tupa so service kwehwa oshangaho at least minibus shanga minibus umushitama hansi ninga iwe no mugore wawe nyine no mugore wanjye twashitamo misho rero kuri nyuma batayo bakata ubufumba batayo abantu bashitamo abandi abantu bashitamo batuvuga okay batureta batusiya ahihino rwo buyenje ahindwo biyenje kayo mukirara cyitse cyendere ngasarumukati harumyanyazi wa mawinta kaya swirwe rusha akankuru umugati rw'amadara mukaga buri dara kandi ingana kandi reko ingana no mutugo muzindarugo mukayaga koraga kanya echikuru kargidara so bareba bati bagire ino ko bakora mutugo abo bakora amadara hati akagira takatika ko idara rigereti babu tembe cyane yarabwaka mukaga kamadara mukaga shwari kagure umugati gwiyana challenge yes ekeri challenge yahigura munonga harho wabira rachikozire cyo mu cyaretse ngakora challenge okori we byafayo mwishi wetu pa bwe bitara utakozire challenge roze burwaje so natasiungura mazima nkanye nakazu kanje ko katatana moyangurira amabati haro sente bana yongereho bagora twombe kakaju kebishenge ka sitting room nakashenge ife nanakandergura kunagiye kushira umukazi twasiga mucoka iyi none yes kugira ngo enje be nunje umuntu yakira umugore abarire muno cyangwa ucoke kabakora ki nabayegamire kuzakugama imyenda yone ke icoka yonka ya mawe ubwe no bwire burunje butarukweba so bwanyuma wagera ngo mukama yabahaba na mukaga so kutize umwana witwa kubanza tukamuzaro muje gushira sanje na miraro kana birumburuzi ne okay kana birumburuzi nayo tegerizemo kuko ibiraro na kanta kabitegereze mununga so umwana witwa tukamuzaro muje so hatobwe ubu ni 92 akonka mutasi mu kwa mukaga ibiro mukaga ariko 92 so mwana kubaza tukamuzara 93 umukwa mushanju so umwaka umwe kunashuri mukazi nakani interera nakani interera hona barashura yagerenda yashira so namuzara tabe tuzara umwana ubwe nyiciro kwimukire kuyagire kuzara nkasimba amazombo ibyo kuzana namwe nyone bimanyaho maso aho kwa mukatataka kanya kakazi kake kinamana make kuna mwesire ngo amukwata uri bishabe yaheza kwera ya kwata mukazi yataka ugiye yarimo kumkwata mbwe n'umbufu nija nasimba amazombo mishogo mukazi wanje yankwata umwana amutera hari yasinko umwana amutera hari nabwo bakavuga gari naza kurunda ninjani byo kwatara muko mwana uko mutahuni navugigari nagaruka byo kwatara mu mwana oboshe myezi umwenda yona mukamuture muri inzira icikuza kuronde byo kwatara mu mwana ahiza kuzaro
so turi aho tugiye so bwa nyuma ya shira habaho hano shira tuza ubuntu bwo nabi ni nduga yo ninyetegereza niho batutera icyamugorani naza kuba muri icyamugorani niyo narye zo muri sente cyake actually Shiba tukamuzarira cyamugorani Shiba ni umwana w'utu wa kabiri hatayi n'abarungu n'uwo twahingire ukaba uryo mbugenyi Shivani namuzarira muri sente cyake niwe yakurasireho Shivani na Shepadi nabazarira muri sente cyake abo then kuzara twakwemereza rero banyuma y'imyaka 10 kunagire kushoma kunagireyo umukushoma natanga kushoma so MBI niyo twazarire Shirdi haturi musini ya kashatu then twazarayo no shelter twamuzarira Shirdi Shepadi shelter agamazina iwokagihe ukenda kore cyafayo ninga kashimanya bwo kubanza ni Shila Shiba na Shivani so hati oguyaba Shepard Shield na Shield hata ababashatabo ababojo agabishigaryoke agamazina gabojo Shepard no murisa n'amazina ga Bible so kunatungira murisa naenda ngongere engabo after all nanishe unkurakari yo murisa so nazara wakorasire namweta Shield ngo yawe ngabo yo kuturinda ebiratushyeho mwene wa muheru n'ikibunda cyo kwega mu mugwe shelter kandi tumwegamire shelter makes us happy nyikiriza tumureho natugaruka kayo mukahumuro tukiri ha program reba hindugire no mugenyi wita ine mbozo nunje mununga abakora busy ekeba murayifu okay so tutakaragire aha wabocurho no gambaho aha binte byo korire wagira ngo inente abo kuba nareba ngweka yawe ushime kugigambaho mbwijwe so oyinente oyine motoka abana bashomise atabana bashomise umwe ayine degrees ibiri ayine masters national masters zindi so abandi abasigara bona baheze kushoma bine degrees bashatu ranga katamatungo nyenente zanje zirahari akageti no kurisiza zirireyo ente tubazigamba muhendo ngazihire oyishoshoye ko murebe zirireyo kweyo kuza inazire bashemererwa mazuma nyine mbuzi nyine ziriaho omweno oyinita ko mukageti ninga no pangisa ni chipangiso mwanya nibitinka bwino gwanje ndiyo niza kubugira jubajuba kunka gonagwe ngushanko gwanje ino ku okundum I see so mwenye n'amatungo mwene na woshtemeraha nobo oyikikine abo kwa no mangwa kasente nobo kubotarebera ka BSU batina handa haka sente karukuru tinkuza kora umukoro kaza kutere mikono ebyo kurya ebyo kunywa no bo rusoted so ni mutukanye yaha nivuga nambo yategenere ndebere erione ninjikizire nyenda kugura eka doctor Chirgomo Raum doctor ate koko nonde mushemerire ndiye ninguza bozo ntumwanire motoka ishemire emazo bino bagirona kuruwija aho irebiro byo bantu za kucanga nani nshanga unushanga w'umugore hatmwen har abantu barakureba ha program batureho mbakureba mbenda nabo kugira umbwiri wo misho ko bakubasa kwitebekana baryamira umuntu bakora emirimo ya buri muringo konkanye nsi yabona bo heshimiye kubera nonje umuntu akakora atakubikiranyisha kare umuntu akakora atakutebekana so kuhumura kwe yarugera ha murumo kugira ngo akasente nawe nkoko yikikina mwene hati in fact ari kintu kikunteganisa batahe banje abarino bahumura nabakuza kuhumura okushanga umuntu ari yaremira hamurumo abantu baremera hamurumo
mbahindura figa z'emyaka babe bacuro ayangira ayanga kuhebisha umuzi office ahumwirege emyaka ishire naza kumura kunkaba umuryango rwo mu office takwenda kugirgamo yes takwenda kumura ati ko batahumwire nugira utakanute ko kumura so ni shabarhanga kandi ntero murangamo buri umwe atehe ahora ahumurenyeze hati nyobwa hati nyene entezi zo wareba nizipaka sente nembuzi nipaka sente tinkutera zigabamate aguzanya maka sente nyine nyona utayibanje tukantana ko banka teka tanche kutamagoba mengi kuko ibyo ne promising iyo ne kura tinde banka iyo ne gendo misho turi ba members makumyana directors harimo sente kandi ni manyangu neza kure official hati shemi kubona imbere y'imyaka munana hati ni myaka ndi mu gatanu na mushanju shemi kubona imbere y'imyaka ngaga ni 5 so ni imbere y'imyaka munana na rumwenda nkahumura official kunka ubindi PhD nibiza kongeze gukora kunka mwe ni manyangu myaka yeje yaza kwika projects zanje zona shemi kubana zishashura sente ezikumpa umushara ngate kunkutunga na no kukiraho maso abuko bahati cyo kubanza abana cyakiri problem yanjye na nababinyi naba abakiri hansi sinzamunisha shura kare tukuba kwiza tinkutegereza kushashura okuza kubanza buri mu kubanza kanje nyeshingiza headmaster nzakatebe kunkatwa kuba kumura sente babo mushashura kuko kubana bwingana nabo cyo projects zinyine z'amatungo nyine banja tajya hindi harimo inatire sente zanje mu protsi izindi kubasa nanyira kuzikose kindi nkazishikozesa tindukubi naza kumura tayero nguteganisa nabwo cyo ne abari kutureba no yetenga kutebekanisa okora humuri nenka bintu cibirunje byo muntu arakubasa kubika amakasente hariho treasury bond biruzi nashi bond of Bank of Uganda na romu za bank zona hano basa kufixinga sente zawe ukanaye hari zinyineyo no tayi sente zawe echo kubanza kufite sente zawe bond Bank of Uganda bakaza kufixinga baguma bakwamago bakurigirira okukizana abantu bafixinga imyaka 3 emyezi 3 nari mukaga nari umwaka no basa kufixinga amezi 3 wano ukunda bazikwereze nari fixing amezi mukaga nari fixing umwaka zimwezi kuza recent kandi sente zo kutumba bondi tokwera chere mushuma nugo no munangwezi tuzinkeza izi tutira mu banka itukora ko mu banka umwe abo tukwesa babasa kuca mu bazibe nari banka bashobora bitahire bazibe konkezo kubatire nko mu Bank of Uganda nari muza umukamasho banks zinde nari haruna sako za developingire nkamirenium ankore millennium sako ne chikore cyo fixing sente zawe egmane kuzaramago so esente ezo nizija nyensha zukamagoba mingi kandi bagomba kushashura umushara akuba no basakusha mato fixing wowe ine nka billion cyo kurebera ejene basakwa sente nyingi ezukwezi umushara gwa millions nyingi hata ezo kutunga hata bwase service buri kwezi ko barakweza amezi 3 ushange nazikushashura esente zo bino tungo umushara buri kwezi ugumise muno mari utakuza kutere mukono no manye umuntu ari kutere mukono umbana iyo kandi ngane nabana banje aho mu Christmas nuko bajya nuko advising atumukore ibi mukore biri nteko nyoti kubasha basente zanyu nuko kandi imbaye za advice ni mu kumura beho akuba atari no mungusha basente akuko mwana kwa komango na isha kumusha basente nabo muna remera yanga kwije masomo uwo muteganisa so yari esumu yawe yatatuga muzewe yatera kandi yaza kurusha bakasente kandi nabona henda kuyega so kimwe hamiringe byo kubasa kubika amasente necho echa kandi n'amatungo kuri kugira amatungo icyo kubanzanga keeping busy uziza ati kunkuzampa na antene ndi mutumu ntako ntine bikora umwe nivuga mo tukanzayo si umuntu nzireba gira ati ni kakora n'abarisa ubwire ndiga yo nta
na nembuzi nayo njimiza yezireba ubwire kwira ndagenda nawe cyo kugira amatungo ngakipinga by'cyakashatu nabagamba ngo nyine process amataka ezozo nizikanyisa senta process zikanyisa senta iyo ugura miliyoni 10 waje yashita mu kaza kuri izo myaka irikorataho nushanga wagize miliyoni 15 na 20 none ukukira oyama kasente kawe rero ubaho ureka kushiguza ikizo kushabiriza abana n'abataka manya ko kutaha atenkanye nyine nyine social capital yanjye yahingura umunonga atosanga umukwezi mubashoboze sente zirengera miliyoni izo kwabantu turumvye nyugo n'umuntu ari kumwe 20 15 kugera umuntu umukoro kukwingana na n'umuntu akabana ingana akaba atinkiwe bete baza kuntwera nyowe n'utwere ntwaratanga wande tiri kuninjanga nkurire ukuze kaje togo twareta neza kumara mazuma abwenshonga yo bwire tutwabasa kwenderera izo konkesa bitera kwija mukama kunzire ahitwaho henderera niho turatandikira umugenyi witu ni Dr. Reverend Charles Mukundane ubwo ni PRO wa Bishop Stuart University kandi ni lecturer kandi no mwahuri kandi ni Dr. w'ibitabo kandi n'ibirungo ibimurumu nibinje munonga konka mwenoro umuntu nkogo bwire nubukwata uremwa kwendera so esabiter kwija niho turatandikire nagumande betcom joni ni Emmanuel Mchunguzi Gerard Katsabe Province Akampura n'abagenzi bitu ahatimu yare bahindukire kandi program y'Inebereho burizore ya Sunday shaha inazeciro egarukwa mu rwa kabiri mukaga guhyango bwene ukora washanga ntuza kwendera urwa kabiri otaferwe